Elieta lirengaki. Eliwete gendoki. Chinibo. Namago chakaiga. Abantu abange yani ebintu ebinge byakorekanire through names. Names. Omuntu naiwo MC. Naiwo watebanga ki gotera ngoli kwaera kurwa. Kwali kurwa kwasemeri. Ngamuntu nataka nyago kubuli. Aibutaka. Nyasaye nacha. Omaete na bumuntu arabute because abwate Elieta lirengaki. Taliere. Your father, your mom, na bako gato nyom. Omaete na bora ileru. To haegu asorale esinge nchi Elieta lirengaki. Ma to muntu na rora nga kobo mwana tuwegena. Omaete musana rora je muao ngango soma ba. Otenga sie katoka ende kuburuga. Ekiagere bitu seni yaita kortingaki. Teringi ya. A good name. Na kingola tebeli abasaye ngakino na bamura esokya buya kogo etase abantu batali ko doubt. Esokya buya. Olo jobegeteli kuna gete. Obegeteli chage tikete okalinga. Bono mutako kora kwara ngaki umuibi kwa chage tukuruara miti. A good name is to be chosen. Nado tebanga iga akara watanga to be chosen. Iga Marieta okoranga alikurudunze kiro mutako langa. A good name. A good name. Abantu babuata Marieta kibune Eliade Nixon. Na nje abantu bakumetinga Nixon. Na ayo rokunga Diane. Paita igwe Diane. This was a female God. Aka nyasaye gete kalgo sinigenduki. Lila ba. Hadi Marieta yo oichane tenga no bwate Elieta na akini character and traits tokordik. Buna bono ora agende bu monto kwanyo lele tiyo montere mese good name ekiriri montali meti wa tebanga kwa esima kelere wa samirere abantu mbare babugata Marieta na kini mbuero makordik abantu mbare banalete ngakale muaye arusitie bikoro to abeka magurarali Elieta lilina babantu bakoboete lakini mayoko rusie bikoro to kwabekarali magurarali bono kuana lidi oko gendo muchibuo monto wakaga mwagoko balenga monyu wete a good what a good name Elieta mata na mwana akomenya buo asinge njoma nyire mbuyoli akomenya pi baka ko le form 4 asenar mutata amenye omanyire ngo monto oliere akiere mbuyale Elieta linelige na kidi o mongitie kero akorugo bokima igabo konyegere sana bono mo kemba na ngoko begeria kabiri good name a good name Elieta ligie Sheba Elieta ligia di kong oro jonya kwa kwenda bu muntu manya ngora kumiendi okogenda Nairobi waseli gwa toikoigu ngana oseli ogwake simi go chakanga niko nai go seli Moiso komina komana esabu ni konyo to gwesi beli chikuikibere bono tigo kora kuikibe anda ako soma sote neine kutati ayo ga itero munga ko te iga ko te betinga home ayo ga sitenga niko nai go seli ako nga chichapa de chiati garama kero montena ro ibere tuwa echinde nga ichiati ibona yo nafukuswa toikuigwa Elieta direngaki omate kare yo morisia
aba murakare no ari kiba kurwe kanisa akolwa baiseke ngakiba kobe kiro monto me kishwa oradire mwangu dero ko bonga na muiki ko mumuro ko jaka nga igoko ko bandi mboro no me tengi na busangala ko tengi Elietaria makoba dia sarika bobe lakini to concluding in Jesus name. Elietari yalioka neliango lia Yesu. When you are connected with him, elietari age likoba buya asilitaria Yesu. Elietari yao. Monto no meta ko kabesia kama tenga mbuyul. Monto na ro kabesi tonyo. Monto na ro atigere chinyanya ngaki ngonerani. Kimoko ni babiri. Oma wojo chikane chiao, ichi ori otai. Kwaro kwe gunga ki otai kogese. Elieta. Na bo bwate elieta buya. Ko kama iga, ko kama mabere. Ko jao kama. Watangania machi make. Kwa ma jao kama. Wama ko baliko watabia bantu ngakino yango baonelia ene cha tayari egento kyo kero emete ngakitwate abeli talia ngaki ditakiro ko choru maito montonare ko ranga kimbu yale kwa mubeka ngakiti gamubeke sto abagani kibagocha Osi alo kanga tigana arora bagen dikako kwa sanga kitaliba tigana arora bana dikako kwa sanga na tali abana ngo chikorane keriero na bugo iri elie tali giya itakeire ko chorua. By the way ekere na konya kwegere elie teri libwate na ndege nduge ko ngamanas no kunyu no ne chai muntu na ro go sibe chai baka kwegwesona Bianco sasa. Na kitu hata elieta? Kwani mmosi yaine? Mo kwani yainje ngokotebi. Toi ko matebi kene nje ngokotebi. Ini mwacha kako matenga tuale elieta ligi ya. Yo. Ngaki mwa teban. Omo elieta ne ligi yanje ngokotebi. Kuna wana liriji jinse jiji ajete jiji wall echi jinse jiji aliko buga echi jigo etana monto yo maka igwe nyomba nganjwa kerangi mobundi akai ngunjwa ke nyombe rangi akai goru monta mwege ne tenga monto yo mbiyana kamo igore nyomba kagenda aga ujigo ikase asensa tali anya gita akarusi akaira lakini taige tikogenda nero omanyana konyororeni kagwa kaiga ate tengo mai ngakane kogenda nali akaligeri nga insa manya no na tiga komate ole buango mono ngai ate ntu alkorali kendende ngai buango tigatora alikende egere yalgo ka saa 6 igoro kwana endagere karosiku akamugasa ngo ikoganye endagere tuli o maete nga saa 6 igoro ensango kolere ngaki ngotokiere se ibaga se koragera baikire gati ensega jaga kwana okomatenga namanya tali ekwaira ekwabekirira airusi gabukora leta oroje liya kabere no jomo nyomba kerangi oroje liya tali ayembu ya dia chete ko chiasa chete tangasite ngoita wakera nyomba rangi na ende ekiagero kwa kwa no kwenge ase chinsa okwenge go moiko taigo
kuwa na kegusi. Taigo kuwa na kegusi. Ege Swahili kogija kanyoleta nganyaje rada unakaa muomu. Kwa unanadanisha. Unadandia kogija kaiguete byo. Wone ge Swahili akoli ge Swahili tali mogusi. Ngora nyore nyaro kwa gete tu asomete na ile university. Lugha ya mama hata siku moja kutamuka. Yani uko kumukua ni na abantu mbale uko kumukua ni arango kwa mutiringa mako. Akora ngaru ete ko ruso abo urugo kai. Omoise ko ine geswe aba moko genda. Aye ekwa ye kogenda ngagie kurugo. Baikire 4 abachi nemirando butuire. Maeta magoso ni gakonya kogenda magoso uko. Unita yo kogenda tambe nje kogenda tambaki. Mama itinga nje kogenda re. Nani nungo basabira ba mentro ko sabaime mbasangana neli muchire. Buya. Moko nya kogasa nga mwanyoru. Oko ikonyo muisike toko sete okoligigwa. Mbona unatoka wapi? Ati natoka kanisa. Saa hizi ndi kue kanisa ya ngai tuale. Ege nalo kwa batebi. Tale kuwa na kegusi ipi. Na ante algo ya associate na bagusi. Ere hano konya kwe abantu abakurugura abugogora. Ere no wa associate na baba mat. Geusiga atuangite. Wono limo tigaruare. Airuwe nyagitari ye school. Tujikomora. Aja kanga inuntigengu. Konye no munyage Swahili. Oko manyekana nakora kuno kuyase litali ya Yesu. Kora se associate yourself with others. Kwa sababu kaki. You are not an island. Ama ni aje? Form ni gani? Mwanje gendege nga tuale lieta ligia. Tuale lieta onya kole no nyine watchman ye school kaba tuale lieta osukigu. Na ndi akonya ko gasa bantu nga nganta kete ngegwa madaraka go chigoro mosabere. Oya wochia osukigocha. Bale ngamwe gule. Ka kibono nimbatigera iga. Mangana itako isa naiko. Tuara gendoki. Na Yesu kuru asale abana barabo bageta balimu. Yani oro mukanye kuna kinyo bageta abalimu amalieta. Unabona school weke na linge high school. Mwalimu na tu alikurunga kiarambe. Bono kaka asite payo to tanga kiarambe. Bono tu aseka nero to bwatisi. Bono tama itinga nere. Na abana ine egentonkere ngosoma saka tabu kalika ko nga experience. Ega ko tebanga statement na ega ko tebanga speak well of others. Speak well of others. Na haya asinaro monta kale ko kwana ngaki. Buya when you speak well of others na ayo montonaro kale ko kwana buya. When you criticize others na haya asinaro monta kale ko kwana ngaki. Buna basai bako totenga unajua wanatupo tunawapo. Na unajua dadi akianza kuomba hivi. Taikora akoro. Elieta liye ngaki. Digia na ayo kamanyekana buya ngaki. Kogo eto mogoro buo monto, maito monto nalo echa ya yera. Na rojo monto yom. Ako tole ya bande, ako tole ya. Otora muina, otora. Nga kieso gete buya. Ya na ai manyekana buya ngatoli bube. Monto nalo bune mbule ya tu.
Otabia bana lolo cheke tungu ekimo ina. Igeri moino na moino. Buye pa koligeri. Tuare lieta ngange. Nyasa bakonya me ya Yesu yoro mutoli witu. Tutuare lie? Igo. Lieta. Ko ja kwenda no mbuo kwanya no bwa ndiro ko tigeru abana ro kwa tigeru abana ngakire nda nyalo ka chiamino kwa ma ko baita the whole day ore administrator ka ko bakumbura o karanga lige na watanga ni Yesu kumanse o tanga ne tinse kwanyora ngaye abantu bakuminga ki ayo bukimo buna bokongete igane kwerendeye ngakyo kogenda maundi gekaye iga na bagakambale na barabu abakongu okonya bajite gente kyo mukuru kuru hoteli kantu gete akomo kaliero gete atanga no zanya ko tongita ko gijo to be ko bukimeri distance entambe kwa geli yalo ya saba sini me ya Yesu mutoli na ndo ko ja komitani wani sapona ta yo ya tu sabe bon motongi tatnya sai bia mona sense bia mona kiera watu raire bia mona kiera watu egeri ngato twale amalieta maya ne chimbu chingia me ya Kristo Yesu wonto konyo monene elinde gutarase umwana wo Yesu ega tu atalira sale malieta ito anjiru asobosi wao kono kitogo kora kurua sikanise utusini buna kwa bere ko utusini amatukaitire kwanja kwa okoleke me ya Yesu yoro mutoli ito amen kerengo kora iga egente ke ngakigeri kire kiaru ege ngakigeri kire get the point yes get the point iga no okonyo okolika nga get the point kwanya basta mataroro amarandi onsi pi utalikuwa kana kende pandosi njena te bonde yo waka na kende pandosi gonga kikuzi te pandosi get what abuno ko konyor